canelats. Aquesta cuquet és emblemàtic dins el parsan bordalès. L'història dos canelats. Són les religioses d'un convent de Bordeus qui los haseuen. Amasseuen suport, lo blat tombat de las calas dos bateus ou dos sacs esbentrats. També recupereuen los mulleus, la partie de jau dos ueus, dins dos xais dos chartreus. En heit, n'auen besoin pas que dos larmes, la partie de blanc, per colar ou filtrar l'ubi. La recepta do canelat. Tradicionalment, cacau, leit, beurre, ueus, sucre e farinha de segú. Hi ha també rom i vanilla, ce que pot rappelar el comerç triangular del segle XVIII. Les ressources com la vanilla, el xocolat o el rom es troben recoltades per els esclaus africans escanviats d'armes. Los mules típics. Los mules sont des cuir. Le cuir a une capacité de conduction inégalable de la calou. Atau, le cose est homogène et rapide. Aquella particularitat que est pla important en a obtenir la crosta caramelitzada típic du canelat en tot preservar l'onctuositat du cor. En Mexico, son canelats per ballar une forme typique aux coquettes.